Ni video iria ikoretwo igitherema ta mwaki wa nyeki nenda-ini cia ukinyaniria. Kuri abithaa umwe wa borithi aronekana agitharikira na kuhura mundurume umwe barabara-ini ya nenda-ini mwena wa industrial area guku Nairobi. Video no ni tumurite mawoni maruru guku ruhonge rwa borithi rukimenererio makiria kumana na giko giki. Riu giko giki ni gicungiriirie maitho ma thirikari kuria mwaria wa thirikari Eric Kiraithe augite uthuthuria ni wambikitwo kumenya kana hihi uyu ari abithaa wa borithi. National Police Service tayari wamechukulia jambo hilo. The Inspector General is seized of the matter and I'm sure he is taking action. Jambo la pili ni kwamba ule sio mfano wa jinsi askari yeyote ya polisi anafaa kushughulikia muhalifu, hata tukifikiria kwamba ni muhalifu. Omaya magithiaga na mbere ruhonge rwa guthaitira maabithaa borithi ni rugite ni rukwambika uthuthuria wigii video ino. Hari ndumiriri kuri nyumba cia mohoro ruhonge ruu ni rugite ati tutiranyita mbaru giko giki na no tuguthie na mbere na gwika uthuthuria niguo gwikira mukonde woigiririku wa video ino. Giko giki giukite uriri maabithaa borithi makoretwo makimenererio kumana na ikuo cia kiriga. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.